أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم caggal jettiɗen Allah julɗen nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam en calmini dendagal bandiraɓe julɓe jogorɓe heɗade dande meɗen en ñaganimaɓe Allah moƴƴere en ñaguima nde ɓe ñagonto en Allah moƴƴere en garti e naafila mo kewɗen wadde e kala ñalawma e tugnade e deftere wiyetede awndul ulama ussalihina ballal anduɓe moƴƴuɓe awnul ulama ussalihina en garti e jamma meɗen naafila jofde 16 ene ñalli 15 ha hiiri ene jofi 16 naafila muɗum ko on jiɗɗen haalde hannde e sikki ala noon eɗen puujo saaha eɗen puujo e bindol he eɗen puujo kadi woni hen e haala he alay saago yimɓeɓe mbawa tan famde ko jiɗɗen haalde ko o wi jamma meɗen jofde 16 juulete ko darde ɗiɗi darde fof ene jange fatiha lawol gotol iza zulzilatil ardu zilzalaha laabi 10 darde ɗiɗi juulete darde fof ene jange fatiha lawol gotol iza zulzilatil ardu zilzalaha laabi 10 sa gayni janga oɗo duwaw mbiya ahdini fihi li amalil abrari wa jannibni fihi mufaraqatil asrari wa adkhilni fihi bi rahmatika daral qarari bi ilhiyatika ya ilahal alamina mbiɗen ko darde ɗiɗi juulete darde fo jange fatiha lawol gotol iza zilatil ardu zilzalaha laabi 10 sa gayni janga oɗo duwaw allahumma ahdini fihi li amalil abrari wa jannibni fihi mufaraqatil asrari wa adkhilni fihi bi rahmatika ya daral qarari bi ilhiyatika ya ilahal alamina allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yo Allah hollu en jango on jarama o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane ɗaccon hakke jafuɗon on jarama